Raja ayo lokthong Tipra Motha ayo lokthong Tipra Motha ayo lokthong Khumpui ayo lokthong Khumpui Sir, tini bucu family joint rekha Tipra Motha. Tini chung balai ke tongthokma khakchangma tini juri longai division committee Ipft pura division committee borok tini Tipra Motha hapkha tini bubagrani hamjagoi tini gera tiprani hamjagoi orok tini ulek jogo bumutong tini agini chairman block chairman kecham tini Upendra Riang tei bo central committee ni tini Ipft ni vice president tei tini Ganga Prasad Riang Longai Valley ni divisional secretary president tei Dilip Kumar Riang Thewa Joy Riang CC member tei tini Mohan Joy Riang Gunadhar Riang boro jotto tini Longai Valley ni Ipft ni division committee ni adong rok boro netritwe जों अरो मानखा total family nini oro 302 families tai total voter dong chin taboro जों मानखा 783 voter 783 voter tini boro Tipra Motha join khaikha जों boro bele hambai marogo tini Longai Valley ni Ipft division committee borani ni 80% more than 80% borani member jono jugrokha tini Tipra Motha no boni bagai ang borono kani khakchang bai khakuhur bai boro lamsogo tini ata upen tini boristo neta tini Ipft tongmani ang boro kahamke sinego tini Ganga Prasad Riang division president borono o netritwe orneo tini damsora elakao borok Ipft chaloi tongo borok sagotei teibu borok komang phainai oro tini ek somoyo tini Ipft oro Longai Valley go belai krak tongmani কিন্তু আনি নেতৃত্বে বড় যত সাইমানো আং ওর অনেকবার ফাইজাক ওরনি দামছরনি এলাকানি বড় রক বেলাই ন্যাশনালিস্ট মাইন্ডেড বড় হানো হামজাগো দফানো হামজাগো আমনি বাগৈ তিনি প্রমাণ মাখা তিনি মহারাষ্ট্র নেতৃত্বে প্রদুকিসির নেতৃত্বে বড় বড় আগো ফাইকা जों বড় লামছগো আং খাগাগো তিনি ফাইনাই তিনি চংমারি ফাইনাই 16 তারিখ ফেব্রুয়ারি তিনি বাইচুং হালাম তিনি তাকুক ব ক্যান্ডিডেট অরনি 58 assembly constituency aro bo bachago bo applying nai tabo chung saimano jottono chini tipani borok rok tuma pahari tuma bangali tuma muslim jottono chini bubagrana hamjago boni netritwe chung obono chung bishas khlaigo bo chini dynamic leader bono ekjon ব্যক্তি ত্রিপুরা রাজ্যনি aro unnoti to manai thancha to manai tei nini justice chini je adhikar mayang tomani chini samodhanik adhikar constitutional right bo toboi phainai bo chung bishas khlaigo boni bagai chung te matro 2-3 सप्ताह जों नासिना नांनाय जों सरकार कताल खायनाय दिनै Tipra Mothani प्राय 42 जन 42 कैंडिडेट जों रगै दंगो आरो बिसोर जों खागावो जों 35 तानि ऊपर जों पाइनाय इफ जों ईश्वर हामारि रखाखाय जों काइतर हामारि रखाखाय जों खागावो अब Tipra काइते हिस्ट्री 75 বছর পরেগো अमन पुइला दिनै रिजनल पार्टी आंचलिक दल जों 42 ता जों कैंडिडेट दङो tei chini burui 6 jon chung candidate dogo obo kaise chini itihas tei ma prothom bar chini Bharat Sadin porego chini halam sampradaya ni borok oro bo candidate dongkha bobu tini belai tong thokjak bo pass sungnai chung borno ashibad renai tei chung jottono oro chung jotto chini Tipra sarok chini 19 dofa jati rok chung borni pishnai chung tongo tei chini oni jotto am bangali baire bonera borno bo koinai boro bhaino chung sahajo khainai tumang ang khanaga oro ni jottono chini tribal non tribal jottono Hindu Muslim Christian jottono boni ungklau tongo chini baicung bo tena ashibad khainai tumone apply khainai o kogna regoino sorry baicung joichung halam no chung ashibad khainai chung ang bono chung prarthana khainai tei ang barbano kok sago obor chini itihas chung toiri khlainai Tipra itihas chai chung thanai chini system change chung thanai o chini Maharaj barbano sago boni bagai ang haino hai chini ani taku okra chini Upendra Riang no hambai marogo chini Ganga Prasad Riang no hambai marogo bor netritwe chini pray 583 jon 783 jon voter chini chung mankha tei chung mannai chung khnao boni bagai ang koinai jottor oroni united chung thanchano chung mahamjaknai chung oroni thanchang gachi after thanchang chung unity develop chung phainai peace phainai
development fine. First, we require unity, thancha. After that, we will get peace, we get prosperity, we get development. Hambai.